Hello guys, ninaongea na kijana unayenisikia, kijana unayeniangalia. Linda sana muda, chunga sana muda, okoa sana muda. Usikubali kufanya kazi yoyote ambayo haina faida. Zingatia sana muda, kwa sababu siku zinazokuja ni hatari zaidi ya siku zilizopita. Zingatia sana muda. Hakikisha kila unachokifanya kina faida. Sikia, wewe kijana unayenisikia leo, ninakukumbusha kukomboa wakati. Kamwe usikubali kufanya kazi yenye hasara. Hakikisha kila unachofanya kina faida. Mara siku zinakwenda na uzee unakaribia, utakapokula ulichopanda ujanani. Kama ni mipango basi hakikisha umeiweka sawa. Kama ni miradi basi hakikisha iko sawa. Maana nyuma yako tegemea wanakutegemea kanisa lako, tegemea wanakutegemea jamii yako, tegemea wanakutegemea familia yako, tegemea wanakutegemea. Wanaokutegemea ni wengi nyuma yako. Kuna wazazi, kuna familia yako, kuna wewe mwenyewe, jamii, lakini pia hata kanisa linakutegemea. Kwa hiyo, angalia sana muda ulio nao, usiupoteze, kwa sababu siku zinakuja mbaya zaidi.